Equipa Access Benefit Sharing apresenta resultado implementação processo ABS nebe durante ne implementa husi conservação internacional Biodiversity and Prospect Specialist by ABS Project e Timor-Leste Ali Budi Kusuma hato assunto ne e seminário nacional com a validação final apresentação no entrega resultado levantamento sira com a ABS e Timor-Leste e Hotel Timor quarta-feira semana ne. Nya explica projeto ABS ne serviço focaliu e biodiversidade onde sama utiliza biodiversidade para desenvolvimento e economia nebe sustentável para futuro. Portanto, o projeto ABS e a vantagem para Timor-Leste, primeiro mas se ratifica Nagoya Protocolo, no nebanhira usa recurso natural, bela for benefício para a comunidade, segundo uma formação hasai capacidade de recurso humano, onde halo pesquisa e a área biodiversidade, terceiro uma cria sistema website IDA, nebe bela acumula dados sira, no ikus mai hari laboratório IDA, onde halo pesquisa no desenvolve produto baseado recursos naturais biológico. Dia bisa membunuh berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Ya. Setelah itu kita dipasarkan. Ya harapannya ke depannya itu setelah proyek selesai kita sudah memiliki data yang cukup gitu untuk bisa memasarkan, mengkomersialisasikan, istilahnya kita membuat satu produk development baru, contohnya minyak Aruda yang kita perkaya dengan kandungan nutrisi yang lain sehingga bisa meningkatkan perekonomian di Timor Leste dari sisi pengobatan tradisional. Jenis obat yang diproduksi dari Mungkin pada sampai saat ini mungkin belum ada bayangan seperti apa. Tapi yang jelas contohnya adalah minyak untuk pengobatan, kemudian juga ada mungkin jamu ya, seperti jamu itu untuk tradisional. Dan harapannya ke depannya ketika sudah ada perusahaan farmasi yang menginvestasikannya di Timor Leste, kita sudah punya data untuk bisa mempropos ke mereka untuk bisa mengembangkan obat tradisional menjadi industri. Begitu. proses pengolahan data itu hanya diambil di dua lokasi saja. Ya, untuk project ini Larisula dan Berau Makadade itu adalah dua project sites yang menjadi percontohan untuk project ini karena sama-sama mewakili laut dan mewakili hutan, sehingga kedepannya ketika ingin kita ekspansi lebih lanjut itu bisa kita sudah punya modelnya untuk kita memperlebar ke municipality yang lain. Kami minta dulu. Oke, nama saya Ali Budi Kusuma. Sebagai International Biodiversity and Bioprospecting Specialist di ABS Project Timor Leste. No dadau ne, ABS ia projeto rua ia Timor Leste, ida ia Larisula, ne representa area floresta niang, no ida seluk ia area tasi niang, ia Berau suku Makadade, munisipio Atauru. Ia mos plantação nebe identificado bela transformação ai moruk tradisional, makanesang buah malus, Aruda, enquanto husi tasi laran, mak tripang, kipas tasi no seluktan. Reportagem Epifânia de Carvalho, Matias da Costa, Televisão Timor Post.